لمجمیر 6 دما پیشکشکردنا نوچهین آرکیه فرمون سر نوچه. جانده نافدولتی جبو سوریه دبیجه قصدین و نراتیا کردان ناکه و انکسی بشه سرکه د پروسه سیاسی ده. وزارت دربای امریکا بریارا هشتنا پارتیا پککی دنا بالیستا ترور ده درخست. لعفرین روجاوای کردستانی بنتکرین بردوامن و امیدا لکولین نافدولتی دبیجه لعفرین تاوان جنگی هاتن رودان. چکدارین اپوزیسیون سوری لگندوار حماین و زده چکدارین رژیم اسد کشتن و رژیم اسد بردوام ده توپاران کرنا گندوارین ادل بیده. شانده نافدولتیش بو سوریه دبیجه که کرد بشکن جب پروسه سیاسی یا سوری و قصده و کشان جبو پروسه سیاسی درست بکن. کیر بدرسون شانده نافدولتی تایبت جبو سوریه ده گوتارکی دل پیشی انجمن اسایشان نافدولتی راگان گو قصده نونراتیا کردان ناکه. اروها قصده نبشکن جب پروسه سیاسی سوری. اروها پیدرسون گوت کو انجمن اجتماعی کردی ل سوریه بشه سرکه د پروسه سیاسی سوری ده و اگر قصده ببه بشک ج پروسه سیاسی و دم کیشه و درست ببن. وزارت دربای ولایت امریکا را گهاند کو پارتیا پککی و بمینه د لیستا ترور ده. بهتر پیزانین د راپورت ده. وزارت دربای امریکا را گهاند کو امریکا و پارتیا کارکرین کردستان پککی د لیستا ترور ده بهلا. د داخویانی که ده وزارت دربای امریکا ده اینی را گهاند کو افویا بهتر ج 20 ساله و امریکا پککی کریا لیستا ترور ده. و بردوام امریکا لگل ولاتین اندام ده ناتو ده روبروبوی مترسین پککی بویا. هروها وزارت دربای امریکا گوت کو بردوام امریکا لگل ولاتین اوروپا کار لسر هشکرنا جیدرین دارایی ین پککی بویا و رینا ده کو او گشه بکه. وزارت دربای امریکا گوت کو امریکا و پککی ده لیسته آریخستین تروری ین بیانی ده بهیله و واشنطن و پابند به روبروبونا پککی جهمو بوارکی و. هروها وزارت دربای امریکا دبیجه کو امریکا به تو آوای کی رینا ده اندام و سرکردین پککی کل امریکا کار بکن و امریکا ویوانج سیستم بنگی و دارایی ین امریکا دور بکه. امریکا بردوام حول ده کو پیده و یپکی جقندیل دور بکه. لی پیده و یپکی به تو آوای کی رازی نابن کو بریارن خواج بلی قندیل ورگرن لو ما روش آوای کردستان دخنه برمترسیه ده. ده سال 2018 حکومت امریکا خلاتک به 12 میلیون دلاری بوان کسان ترخان کر کو زانیاریان لسر جه سرکردین پکک بدن او جیدا کو امریکا وان دست سر بکه. راگاندن گو چکدارین پیاده هجمارک دنجن چکدارین داعشه ین دزیندانین خود سربست بردانه. کو بویه کی هجمارا چکدارین داعش ین کو جزیندانین پیاده هاتنه سربست بردان گهشتیا 900 چکداری. هاتا راگهاندن گو چکدارین پیده به صدان چکدارین داعشی زندانین خواه سربست بردان پشتی ناوینکاریا سروکین هوز و ایلن عرب لدوره گو او چکدار بریانها دیل کتبون دسته چکدارین پیده ده. لگوری زانیارین آرکه گو چکدارین پیده 283 چکدارین داعشی گو پرانی آوان خلکین دوره منبج و طبقه و رقا و دیر زوره بون لسر داخوازه سروکین هوز و ایلن عربان زندانن خواه سربست بردان. بریادمکی جی چکدارین نافبوری هجمارک مزن چکدارین داعشی سربست بردابون لگوندوار رقایه. گود یکی ماه بوری ده لباجار منصوره یکو 20 کیلومتریان دکه وروشلات رقایه چکدارین سوریه دموکراتیک هفته و 4 گرتیان تومت بار به تکدان و تولیه کرنا روشاوی باجاری پشتی کمتری هفته کش گرتن سربست بردان او جیل سرداخوازه شیخن هوز و ایلن دوره بو. سربست بردان تومت بارن شانین و شارتی و تومت بارن به هفکاری و اندامتی داعشش عالیه چکدارین پیده و نجاره کمه. گود حیاما 2 سال بوریده بهترین 900 گرتین داعش و شانین و شارتی به ناوبینکاریا سروکین هوز و ایلن عرب لطبقه و رقا و منبج و گندوار دیرا زوره و گری سپی سربست هاتن بردان.
سربست بردانا چکدارên Daişiş aliyê çekdarên PYD ve tê hevdemî gohîn bidehan endam û serkirdeyên Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê bin çavkirî new girtîne di zindanên PYD de. Her wiha bidehan rewşenbîr û nivîskar û ragihandkar windan e û kes çarenivîsa wan nizane. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê pizîşkê bi navê Ednan Bustan ji bo cara duan ji aliyê grupên çekdar ve hatiye revandin tinê ji ber ku vîdeoyên eşkenceya xwe ya borî bilav kiribû. Bi tenê li Efrîna Rojavayê Kurdistanê tawanbar û stemkar bi serbestî û azadî dijîn û bi tenê ji ber sitemdar tawan û stemkariya tawanbaran eşkere dike careke din tê revandin. Piştî zêdetir ji mehekê ji serbestberdana pizîşkê Kurdiyê bi navê Ednan Bustan Kurdî careke din grupên çekdar ew pizîşk revand û ji bo zîndanên xwe bir. Li gor jê derên xwecihê ragihandine ku polîsên leşkerî pizîşkê navborî li herêma Efrînê revand ji ber ku çekdarekî gilî li ser rakiribû ew jî bi sedema eşkerekirina pizîşk Ednan Bustan Kurdî ji çawaniya revandin û eşkerekirina lêdan û eşkenceya xwe diriya parça vîdeoyekê re dema revandina xwe ya berê belav kiribû. Ji alê xwe ve ji derên serbe opozisyona Sûriyê dazanîn ku çekdarên bi navê Ebuleziyê bi ser Feyleqi Şam ve giliyek li dijî pizîşk Ednan Bustan Kurdî û ciwanê bi navê Mustafa ve kiribû ji ber ku Mustafa parça vîdeoya ku tê de pizîşk Ednan Bustan diaxive û behsa çawaniya revandina Ebulez di 16 meha yekê de jê re belav kiribû. Lama Ebulez soza sizedanê da û soza xwe bicihanî. Jêdanan her wiha balkişandin ser ku polîsên leşkerî dema girtiyê ser mala pizîşk telefona wî û ya hevjîna wî jêbirin. Her wiha beriya wê bi du rojan Mustafa jî ji mal revandibûn. Tevî çespandina tawanê li ser çekdarê bi navê Ebulez ku di 16 meha yekê de Ednan Bustan Kurdî revandibû û eşkence dabû û fermandariya Feyleqi Şam soza sizedanê dabû Ebulez lê ew yek bi berovajî li ser erdê hate wergirandin ku Ebulez bi serbestî û azadî û bêdadgeh û siza xwe rizgar kir û li hember de pizîşk careke din hate revandin. Da ku sizaya xwe bibîne ji ber ku tawanên Ebulez li ser torên civakî eşkere kiribû. Pizîşk Ednan Bustan Kurdî yê ji gundê Bilîlkoyê Raco di 27 meha yekê parça vîdeo û wêneyên xwe piştî rasê lêdan û eşkenceyê hatibû belav kiribû. Têde diyar dibe ku bi şêweyekî ne mirovî hatiye lêdan û eşkencedan û dibêje ku Ebulez û çekdarên Feyleqi Şam ew revandine. Li aliyekê din li gundê Xilalka yê navçeya Bilbilê û her di berdewamiya binpêkirinên Feyleqi Şam grupên çekdarên bi ser Feyleqi Şam ve pere û telefonên hedek ji Mihemed Mustafa Dawud, Nûrî Huso û Xalid Huso birin. Ji ber ku dawî bi zincîra kiryarên nemirovî li Efrînê nehat, êdî mille û rêsipiyên Erebiyên di nav van gropan de ji bêdengiya xwe derdikevin û peyva rastiyê dikin. Ku li kombûnekê de mileyekî Ereb grupên çekdar razîl û riswa dike û dibêje ku prensîp û rewişta şoreşê ne bi diziya gûz û zeyt û zeytûnan e û ne bi rawestandina li ser rêbendan e û standina pereyan û desteserkirina ser gundan û dizî û kontrolkirina mal û milkên welatiyan e. دم الشهداء غالي ما بنباع بتنكة زيت لك يا عمي ما بنباع بتنكة زيت ولا بنباع بشجر الزيتون ولا بنباع بشباك Li gundê navçe û taxên bajêr rojane kiryar û binpêkirinên nemirovî derheqên welatiyên Kurd têne nivîsandin û tomarkirin. Ew Kurdên yên xaka xwe û mala xwe bernedan û razî nebûn xaka xwe ji biyanan re berdin û herdem bi hêvî û umîdin ku rewş aram bibe û aştî û aramî careke din vegere Efrînê. يلعن الرجل والديه Komîta Lêkolînên Navdewletî ragihand ku li Efrîna Rojavayê Kurdistanê tawanên cengî hatine encamdan. Komîta Lêkolînên Navdewletî ya bi ser netewên yekgirtî ve daxuyaniyek bilav kiriye têde eşkere kiriye ku grupên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê tawanên cengî li dijî sivîlan pêk anîne û rewş li Efrînê ne dibin kontrolê de ye û tinê grupên çekdar bi şêweyekî hovane binpêkirinan li dijî sivîlan encam didin. Li gorî raporta Komîta Lêkolînên Navdewletî li Efrînê dizî, talankirin, lêdan, binçavkirin, kuştin hatiye encamdan û desthalata qanûnê di Efrînê de tune ye. Desteya danûstandkara Sûrî dest bi civînên xwe li Riyadê paytexta Siûdiyê kiriye da ku gotûbêjiyekî li ser pêşniyara yekem bikin
یا کو شانده نافدولتی بو سوریه گیر بیدرسون پیشکشی انجمن اولهی د مابوری دکربو ده روژا شنبه دسته دانستاندکار ده توییتکی ده لسر مالپرا خویا فرمی راگهاند بو کو او جوین به سروکاتیا سروک دسته نصر الحریری دست پیکرو بریاره تا 3 روزان او جوین بردوام بن و بریاره کو اندامین دسته ده جوینین خوده داوین پیش هاتین سوریه و آستنگین آواکرنا کمیدا دستوری گوتو بیش بکن. لاوروف راگهاند کو روش د سوریه د آرام بویه لدم نهاتیه سر راگهاندنا تکبرنا گشتی یا تروران د سوریه ده. ایرو وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف راگهاند کو دیاره کو روش د سوریه ده لسر عرده آرام بویه و داعش لهاتیه تکبرن لهین دم نهاتیه کو بحثا تکبرنا گشتی یا گپین ترور لسوریه ده بکرن. لاوروف سربار کر کو هین گلک کار پیوسته جبو تکبرنا شانین رازای ین سر به گروپین چکدار ین تندرو و ورکرن. وزیر برفانی ترکیه جید بیجه ارتشا ترکیه د آماده باشی ده داکو اپراسیون لشکری لسر باجار من بج انجام بده و بتنه جاوری فرمانا سروک کومارینه. خلوصی اکار وزیر برفانی ترکیه را گهاند کو ارتشا ترکیه لسر سینور کتنه دروشا آماده باشی ده و بتنه جاوری فرمانا رجب طیب اردوغان سروک ترکیه دکن داکو اپراسیون لشکری لسر باجار من بج انجام بدن. هروها اکار گوت کو ترکیه رینا ده اولهیان اجتماعی ترکیه بکود مطرسی ده و جبو پارستن اولهیان نافخوی ترکیه جهر اپراسیونه کی و کارکی لشکری را آماده یه. رخصتنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لشما پایتخت سوریه سالوگرا چله یا نمر ملا مصطفی بارزانی و جاند. ببونه سالوگرا چلان یا کشتکرنا نمر ملا مصطفی بارزانی رخصتنا شامه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سمینارک لدارخست و تیدا برپرس هر دو رخصتن شامه و لبنان ین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و اندام کمیتان آوندی لقمان اوسو بحثا خباتو تیکوشینا نمر ملا مصطفی و جیان نامه آوی کر. اروها ده سمینار ده حوالین پارتی به پرسو پرسیارو سرپیهاتیا آماده بونو سمینار دولمند کرن. لباجار سلیمانیه جی رخصتنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بالیکاریا دزگاه بارزانی آخر خوازیه لسلیمانیه سالوگرا چله یا نمر ملا مصطفی بارزانی و جاند. اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هیثم عمر بحثا رولو دیروکا بارزانی نمر کرد. ما نأوبو برزانية بالرومات هلاني آلا رنگين بأمانات تا أمجي بيجنو أمجي بيجنو وكا همو ملت هلدن آلا خويا بتشارم بملت بهاتنا ملا مصطفى برزاني آبابو شينبو رمان نتوي لجم قلب شما نأوبو شما نأوبو جوان كسين لبيش يكو آباكرن ومارا مهابات بسركيشيا قاسي محمد تشتوي وبرزاني آباكر بارتي ديمقراطي كردستاني عراق ياخو رحي نتوا كرد لهستكر برزاني جوان كسين آلي كاربو بآباكرنا يكمين بارتي ده 40 سالیا کوچا داوی ملا مصطفی بارزانی هجمارک جپنابرین روجاوای کردستان ین لهولری پایتخت هریما کردستان و در دوراوی دمینن به همه انگی لگل رخصتنا هولری و گندوارین وی سردانا دورا بارزان کرن. بنابراین روجاوای کردستان لهولری پایتخت هریما کردستان و در دوراوی دمینن به همه انگی لگل رخصتنا هولری و گندواری وی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د سالوگرا چلیا کوچبار کرنا نمر ملا مصطفی بارزانی سردان مزار نمران لدور بارزان کرن.
نهاجی ام لی دورا بارزانن لی سر مزارن نمران کو هر سال دوی روژه ده به هزاران جملت می کرد جه هر چار پارچه این کردستانه بری خود دین اوی دوره و لی سر مزارن نمران کو جارا گدن سوزا خواه لی سر ویری بازه هنو دکن و داخوازا بردوامیا آواکرنا دولت کا کردی جی دکن نهاجی امی بری خواه بدن نرینن خلکه فخونك مظلوم بود لي مدى شباب وكالي مدى ما تمني ذكر ام بالعردا كردستاني بكن وام قال لك ممنون ام دخازن افروش هر بميني دلي زارو مدى ودنفي مدى و أتشبيجم خبر ناق هيني وقيمتا جو امج سروكي خوي مزن ردقرن زيارتا برزاني بكيف خشي بدل خشي ازواتم از بفرح هاتم از وقت پیشنرگه کی کردستانم من امر خود پارتی دا چرمیش کریه اما ده 57 از کاری کردی دام حتی بروجیر ما پیشنرگه خود دین ما اختیار پیشنرگ دین ما روانا گی پاس کرد ما دست داگش گیا و هم بکیف خشی هاتم والله این برای خدا سرت البار رحمتي برزاني بابي مظن بابي كردا بابي 40 مليون كرد وهر بيجي ایرو جبوی کردا افروجک دیروکیا افروجا گو امهاتنا سرمزار برزانی نمر باوی کردا او کسی گو عالم دگوت برزانی چو کردستان پیرا چو لیبلی زانبی او برزانی نمر او گلا چاندی دنیای تب بلاکر گها ولات خلی باندور دنیای تب بلاکر برا زانبن گو کرد جهه آشتینا جهه خوشینا لیبلی کابیجا کی دشمنی مایا او هگر داعش شان نفسر کردادا برا زانبن گو کردا مقبره جوادا عشا چکرن وکا گو ام بیجن ام کینا ام کردن ام نفید برزانینا ام جبوی چهاتنا جبو آشتی و خوشیه بلی ام نفید برزانینا امن شيخ سعيد وقاضينا ام كاواي حداد امن كاواي حداد ليش بوي شام هاتنا ام جبوي اشتي وخشيه ام نهاتنا ام ندجي كسينا ام حقيق ود خازن شب زور وشب قازن ام حقيق ود خازن نبخيرا كسينا وقر سروكي مظن قوتي هقر دبيجن مليونا بمليارة بري من هنا دولاري من هنا لي من هيا 48 مليون كرد هروا هنرمندین کردین لسر مزار نمران آماده بحثا کسایتی آبارزانی نمر کرن. از وقت هنرمند شفگر جوالات السويد هر سال یک هیوی دایک وفات برزانی و دایک بونا برزانی 14 هیوی از برزان حاضر دبم. جبرویج خوک هنرمند کی ریبازا برزانی دبینم. ادریا ریباز دا و دا آرک دا اسلاف خود دهین ما گل خوا و بهزاران سلاف و بهزاران گلو چیچکن روج آوای کردستان ام دین سرگورا باوی نتوا کرد برزانی و که ادریس و دلوان و وی خاکا پیروز براستی گاوا ام به برزانیت ام به کردستان و ام به کردستان ام به برزانیت جبرویجی هوزانک من هيا بارس سيدامد مگوت هر ولاتك هر ملتك عظيمه كي وي هيا مگوت هاجر امريكا جورج واشنطنك هبت هاجر افریقا ماندیلا هبه هاجر هندستان مهاتما غاندی هبه ما کردستان برزانیه نوکشی متسیدا خود گوتیا دشمن نشت وان چیان بکن دشمن نشت بهارا ولات من بسوجینه دشمن نشت عشقا ولات وسرخبونه حسكرنا برزاني جدل مدرخنت افدار رنجبينا كسكسورة سبيوشينا لآليك ججن شاهي لآليك رنجبرينا أبهيلينا أبندارا جهواري مموزينا أفدار رنجبينا جهناوي كاواچيبو جهل ماوي آگرگربو ججيناوي نروز دربو دیازداده بهار گشت بو دشازداده مرم باری شبک تاری شبک رش بو و اهریمن رشهلانی یزدان رونی لشوندانی عورا کون خهلانی پرگش بونه میرگوکانی کردا قیر کرد یک زمانی
بژی بەرزان و بەرزانی بژی پێشمەرگێ بەرزان د 40 سالیya koça dawiya Nemir Mela Mustafayê Barzanî de dilsozên rêvaza Barzanî ji miletê Kurd ji her çar partiyên Kurdistanê soza kar û xebat li ser rêvaza pîroza Barzaniyê Nemir nû dikin. Dîlevvadir devera Barzan. هر لسر مزار نمران به بونه سالوگرا چلی کوچا داوی یا بارزانی نمر کچو باوک جکردین روجاوای کردستان هلبستکی لسر بارزانی دبیجن ده هلبست ده باب هلبستی دبیجه و کچ جدست دگره کام به هفره هلبست آوان ببینن ام بنابه کردین روجاوا یه خلکا کمپا گویلان ام هاتنا سر مزارا وک وفاداری بو بابه نتوا کرد هی فلک هاتا گوهی من دردکی گلکی گران جید بن پیر پورس پی بون هر کسی خورت و جوان مقلو راستا ملا مصطفى رح سپارتا برخودان هی هوار و 300 هوارا خان و مال مچو عرض و عظمان ما نبالا سرور و بابی مچو ایرو کردستان بجارک بویا هالان و گرین هر جهه گل درونش تفجبوی بویشین هر کسی پیشمرگ ایرو سر نخوم و دل برین او دما گوته دچویا او رول ما بویا این هی هوارو 300 هوارا سرورو جان مچو قادو ازمان بو نوالا سرورو باوی مچو ما قالوا راستا تشوي وي هوارا ويلمن ام بحيرانا سريتا ام لبيتا بمرن ام مريتي تينا جمارتن وهروكي ام دقرن ويقدي بابي مشوا او لدورو ام لبرن هي هوارو 600 هوارا خانو مالي مشو عرضو عظمان ما نبالا سرورو پشتا مشو هی فلک ما کی دزانی تیم کردا سوی بکی کی دگو برزانیه ما ته نهاره وی بکی من نزانی ته کله ما دو پلو جوی بکی من دگو ته سبینه کرچلو ته بی وی بکی هی هوارو 300 هواره سرورو جان مچو قادو ازمان بونه والا سرورو باوی مچو کی دزانی که دزانی ته بساغیش ولاته خوهری جویره دوره تل ما کردا وگری دو شیرن دچیا دا حمل ناباوی شری تاش بیشی حتا ایرو دوج کردا ناقری هی هوارو 300 هواره خانو مال مچو عرض و عظمان ما نوالا سرورو پشتا مچو با فروکک تجوی دا جندک سیدال سر 100,000 کرد بلنگاز وای راوستین لبر تفد ورگرتن لسر خواه گورو کسک هم سورو زر تفد ناف بر فیچکی نبکلو جانو کسر هی هوارو 300 هواره هی هوارو 300 هواره سرورو باوی مچو قادو ازمان بو نوالا سرورو جانه مچو دا بخینن امل سروی بسرود و خلخلا دا بپیچم جندکیوی به هبرمیشو جلا دا بپیچم جندکیوی به هبرمیشو جلا داز بچینم از لهاویر نرگزو دارو گلا ماچ بکم هر دو لنگیوی آنیو دستو ملا من دگو سیدا جنوبه ده بساغی وگره وی ولاته کر جنوبه خوش ببه رنگه بره من دگو او وشره من لوی آخو داره لی پیانا وادنوشم جه اوینو کدره آفرین سجار جبوتا کرد جتا گلکی خوشن هر دما ناویتا بیجن سر بلندو روگشن ام لپی مسعود کردن ام جبوتا یک بشن هی گله پیشمرگ کرد از کتم بخت ودا جندگ پاقج و تمیز زونکن جری هدا و از بم هگو ساغم اف جیهانک بکدا دالبک آخال بروی از بکم چاوی خدا ما از چاوا نزورم ما از چاوا نزورم ملا مصطفى پشتا مبو ما از چاوا نزورم ملا مصطفى پشتا مبو کرد کسی وکوی ندیبو او یکیب تنها خبو گر او چه دوری ولات بو هیویا کردا هبو او بچعب هو هاتا دیتن لی بدل بی پرده بو ملا مصطفى كيفا خو بينا لشكريتا يك بشا
هاتنا گوتا ببین دیتنا پاشی خوشه خاطر بخوازن جدفو لیوینگشه 100,000 او غرج بوتا پشتی تا جیهان رشه هی هوا روسه 100 هواره هی هوا روسه 100 هواره سرورو باوی مچو قادو ازمان بونه والا سرورو جانه مچو البستا باو کچی گلک خوش بود ده لباجار قامش لو دبن چاودیریا یکیتیا نویسکارین کردستان سوریه و یکیتیا گشتی یا نویسکار و روزنامه‌وانین کرد چیمن عادل علی دیوان خوا بناونیشانا بهنا خویت من امذکر وينايا قابي اشوي قارة مصري نابيوي غادة خليفية جيمان بهنا خواتي من دياري تورا سوریه ما فی مروان راپورتک تایبت به قربانین هیوا بوری لتواهی سوریه بلاف کر و لگوری آمارن وی بهتری 200 سویلی لسوریه هاتنه کشتن. تورا سوریه ما فی مروان راگهاند گود 246 سویل گود ناوانده راگهاند کارک و 6 کارمندن پزشکی و کارمنده کی بروانیا سویل هبون ده هیوا بوری ده هاتن کشتن. هر وها 29 کس دبن اشکنجه ده جی هاتنه کشتن. تورا ناوورید راپورتا خود راگهاند گود هیوا بوریده 246 سویل لسوریه هاتن کشتن. دناوانده 54 زاروک و 5 جن هبون. گو 108 سویل دناوانده 31 زاروک و 17 جن لسر دست چکدارن رژیما سوریه هاتن کشتن. و گروپن سویل 22 سویل کشتن. دناوانده 2 زاروک و 3 جن هبون. و دسته تحریر الشام جی زاروکا کشت. گروپین اپوزیسیون سوریه جی 4 سویل کشتن دناوان ده زاروکک هبو و چکدارن پیاده و قصده 18 سویل کشتن دناوان ده 4 زاروک و 4 جن هبون. هر وها 17 سویل گودناوان ده 4 زاروک و 4 جن لسر دسته هفمانیا نافدولتی یا لدیجی داعشی هبون هاتن کشتن. و 7 سویل گودناوان ده 11 زاروک و 22 جن لسر دسته آلین دنین چکدار لسوریه هاتن کشتن. راپورتان آووری دیار کرده گو 3 کارمندین پزشکی لسردسته رژیما سوریه هاتن کشتن و 1 لسردسته هفپیمانی ناو دولتی یا لدیشی داعشی هاتن کشتن. هر وها کارمنده کی بروانیا سویل جبر گوله که بیسر و بر جیانا خوش دسته. هر وها روزنامه‌وانک جبر اشکنجه ده زندان رژیما سوریه ده هاتن کشتن. هر لگوری آماران گو 29 کس جبر اشکنجه هاتن کشتن ده زندانان ده. گو 26 لسر دست رژیما سوریه بون و 1 لسر دست گروپن اپوزیسیونه و 1 لسر دست چکدارن پیاده و 1 لسر دست آلیندن ین چکدار. رخصتنا نتوان یا گرتی در راپورتکی خود دبیجک و شر سوریه بداوی نهاتیه و زیادتر 11 میلیون پوینت هفت جوالاتیان سوری پیوستی آوان به همان جورین آلیکاریه هیا و پرانی آوان لجیر هیلا هجاری دودجین. رخصتنا نتوان یگرتی راپورتک درباری پیدوین مروایی لسوریه ین سال 2019 بلاف کریه. لگوری کد راپورتی دهاتیه 11 میلیون پوینت هفت جوالاتیان سوری پیوستی آوان به همو جورین آلیکاریان جخوارن جهنشت جیبونه و گهدان تندرستی هیا. درباره ولاتیان سوری ین کجا خواندن به پارمانه در راپورتی ده هاتیه که زیادتر میلیون جکچو خورتین سوری ین کل هندر و دروای سوریه دجین جا خواندن به پارن. هر لگوری راپورت تاریخ استنا توانیه گرتی که رجای 8 جسادی جوالاتیان سوریه لجر هیلا هجاری دجین. درباره که تاوکه ایرو پروسین پنابری و دربدری نافبرا ولاتیان سوری دا بردوامه. ولگوری رخصتنا نافبوری که در بدربون کشه سرکه دکریزا سوری ده جبرکو 6 میلیون پوینت 2 لولاتین در دور پنابرن. سرباری که 5 میلیون پوینت 6 جوالاتین سوریه دی سوریه ده در بدرن. جالی خواه ستیوان دوجارک بردفکی امینداری گشتی یه نتوانیه گرتی راگهاند که کریزا سوریه بداوی نهاتیه و خلکی سوریه دروشک زحمت و خراب داد دجین و پیوستی آوان به پیدوین سرکه ایرجیانه هیا.
Di dawiya raporta xwe de rêxistina netewêniyegirtî bank li dewletên ku alîkariyan pêşkêş dike kir ku piştevaniya zêdetir ji 11 milyon welatiyên Sûriyê bike. Her wiha daxwaza peydakirina pêdivî û xizmetguzariyên mirovayî jî kir. Raporta netewêniyegirtî berîl darxistina kongerê dewletên alîkar li Brukselê tê. Yê ku biryare têda behsa pêdiviyên mirovayî yên Sûriyê werekirin. Grupên çekdar yên ser bi opozisyona Sûrî ve êrişî baregehên rejîma Esed li gundewarê Hemayê kirin. Îro malperên xwe cihî bilav kirin ku di encama êrişên opozisyona Sûrî li ser baregehên rejîma Esed li devera Elmasasna li bakurê Hemayê 18 çekdarên rejîmê hatine kuştin û 12 din jî birîndar bûne. Li gorî ku malperê serbar kirî ku grupên opozisyonê ew êriş pêk anîn piştî ku rejîma Esed gundewarê Hemayê topbaran û bombebaran kirin û di encama wê de bi dehan welatiyên sivîl bibûn qurbanî û gelek navend û mal hatibûn rixwandin û pêleke derbederiyê hatibû encamdan. Emîndarê Encumena Bilindiya Ewlehiya Netewî ragihand ku seredanên Netanyahu tu bandorê li ser hebûna Îranê di Sûriyê de nake. Emîndarê giştiyê Encumena Bilindiya Ewlehiya Netewî Elî Şimxanî got ku daxuyaniyên Serokwezîrên İsraîlê Binyamin Netanyahu di dema seredana wî yên bêserûber de di dawiya meha borî de ji bo Moskowê tu bandorê li ser hebûna Îranê di Sûriyê de nake û serbar kir ku wê Îran bimîne berdewam ji bo pêşkêşkirina alîkariyan ji bo hikûmeta Sûriyê. Netanyahu di seredana wî ya dawî de ji bo Moskowê sûz dabû ku welatê wî kar ji bo redkirina hebûna Îranê ya leşkerî di Sûriyê de wê bike. Rejîma Esedê herdem di netewêniyegirtî de dibêje ji mafê rejîma Esedê 5 kîlometran derbasî xaka Tirkî bibe. Li gorî rêkeftina Adana, Beşar el Ceferî nûnerê rejîma Esedê herdem di netewêniyegirtî de ragihand ku rewşa Idlibê wê bi şêweyekî leşkerî çareser bibe û ew yek misûger e. Serbarî ku ji mafê rejîma Esedê 5 kîlometran derbasî xaka Tirkiyê bibe û şerê teroristan bike li gorî ku rêkeftina Adana ji wan re heq dike. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê semînarek li jêr navnîşana pêşketina zimanê Kurdî li ofîsa xwe li dar xist. Semînar ji aliyê doktor û akademînas Ferîd Seዕdûn ve hate pêşkêşkirin. Di semînarê de Seዕdûn behsa çavkanî û jêderên peyvên Kurdî û guhertinên ku li ser hatine kirin di dirêjahiya dîrokê de. Her wiha zaravên Kurdî hate kirin. Bûneya derbasbûna 40 salî li ser koça dawî ya Nemirmala Mustafa Barzanî bavê Netewa Kurd desteya werzişvanên Kurd li Sûriyê lêstikeke taekwondo li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê li dar xist bi beşdariya 4 tîman. Sala çarayê û bibûneya koça bavê Netewaya Kurd Barzanî Nemir hevgirtina werzişvanên Kurd li Sûriya lehengiyeke ya taekwondo li dar dixe. Bûyî wekî teqlîdekê ji bo hevgirtinê em li dar dixin van çalakiyan hem ji wekî em dibînin yanî wekî teqdîrekê rêzdariyekê ji bo xebata û kar û qehremanîya Barzaniyê Nemir jî carekê em dikin hinek وەکی ji aliyê me jî wek hevgirtina werzişvan li Kurd wekî wefadariyekê ji bo xebata Nemir Barzanî. Ev çalakiya me çêkirî ser salvegera Barzanî Nemir ev sala çara em çê dikin ev çalakiya hanê çar kesê muşarekin haka divê de sê ferîq muşarekin Nûçeyên me bi dawî hatin dubare ser nûçe.
Ajandeyê navdewletî ji bo Sûriyê dibêje qesedên û neratiya Kurdan nake û enekesê beşê sereke ye di proseya siyasî de. Wezareta Derveya Amerîka biryara hiştina partiya PKK di nava lîsta terorê de derxist. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê binpêkirin berdewam in û komîda lêkolînên navdewletî dibêje li Efrînê tawanên cengî hatine rodan. Çekdarên opozisyona Sûrî li gundewarê Hemayê nûzde çekdarên rejîma Esed kuştin û rejîma Esed berdewam e di topbarankirina gundewarên Idlibê de.